aya mahirwe ntagucike wowe ubashije kubona iyi video aka kanya. Ni ukuvuga ngo iyi site ni site nshyashya igizwe n'ibibanza 29. Ubu tuvugana nibwo tukimara kuyirocinga, hashize isaha imwe yonyine hamaze kugurwamo ibibanza bigeze kuri 5. So banguka nawe ucaguremo ikibanza hakiri kare, ngira ngo murabibona abo bose mureba ni abarimo bacaguramo ibibanza ndetse n'abakomisiyoneri babo. Iyi site iri hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, noneho i Nyamata mu mujyi. Ni ukuvuga ngo iri Nyamata mu mujyi, ugeze hano kuri fawe ugatambika ku Gakiriro, iyi site niho iri. Iyi site ngira ngo murabona ko iri hagati mu mazu rwose, ahantu heza hatuwe hafite view nziza, ngira ngo murabona, murebe namwe mu bisenge gusa. Ni ukuvuga ngo iyi site nta nubwo irimo irahenda. Ikibanza cyano kigura miliyoni 20, ariko ahangaha boss yavuze ngo njyewe nikenereye business yihuta, agishyize kuri miliyoni 16. Murabizi neza ko muri site ibibanza byaho bidaciririkanwa, ni miliyoni 16 ugakorerwa mitasiyo, kandi ibi bibanza bigiye birengeje ubuso 300, ndetse ngira ngo murabona ko imihanda irakase, borune nazo tayari zamaze kuhagera, barazinduka bazishyiramo. So ni ukuvuga ngo banguka ucaguremo ibibanza urangure, kuko ni ku kiranguzo. Iki kibanza ukimara kukirangura tayari miliyoni 4 z'inyungu uburabwa uzicaranye ako kanya rwose.